Za Baniju sam posebno vezana. Banija je moja djedovina, moj otac, moja majka, moje livade i moje odrastanje. I poznajem skromnost ljudi sa Banije. U ovome trenutku kada su izgubili svoje najbliže i najdraže, kada su izgubili dom, krov nad glavom, naše malo će njima značiti sve. Banijo, ne daj se, volim te. U mislima i molitvama smo sa svima onima koji su pogođeni potresom. Dragi Petrinjci, Siščani, Zagrepčani, svi vi koji patite zbog ove situacije, nećemo vas zaboraviti. U ovim teškim vremenima pokažimo veliko srce, pokažimo zajedništvo što smo učinili puno puta do sada i pomozimo onima koji su pogođeni ovim teškim potresom. Molim vas, svi koji ste u mogućnosti, nađite načina da pomognete. Hvala vam u srce. U ovim teškim vremenima važno je da pokažemo veliko srce, da pomognemo onima koji su najpogođeniji ovim potresom. Svi koji ste u mogućnosti, informirajte se na koji način možete pomoći. Naše misli i molitve su sa vama. U ovim teškim trenucima važno je da pokažemo veliko srce i pomognemo onima koji su najpogođeniji ovim potresom. Naše misli su s vama. Molim vas za sve koji su u mogućnosti da se informiraju na koji način mogu pomoći. Također, molim vas da mi u inbox javite ukoliko znate da je netko ostao bez krova nad glavom, kako bih mogao šerati i kako bi mogli naći neko privremeno rješenje. Pozdrav svim gledateljima, pratiteljima Glorije. Evo, pozdravljaju vas Tonka i Ališa iz grupe Pavat. Jako smo potreseni i osobno s ovim potresom. Ne možemo ni zamisliti kako je stanovnicima Siska, Gline, Petrinje. S vama smo u mislima, u našim ste srcima. Molimo sve koji gledaju ovaj video da se raspitaju na koji način mogu pomoći ljudima. Ukoliko je nekome potreban dom, topla odjeća, bilo što, sigurno postoji mnogo načina da im se pomogne. Evo, ali se ti imaš li nešto reći? Čuvajte se, mislimo na vas. Pusam. Drage Petrinjke i Petrinjci, Siščanke, Siščani, stanovnici Gline i svi vi ostali koji ste pogođeni ovim razornim potresom. Doista ne smijem reći da znam kako vam je, budući sam se ja u ovogodišnjim podrhtavanjima tla uglavnom samo ozbiljnijeg straha naužila. A u ovo blagdansko vrijeme, kada bi nam životi trebali biti ispunjeni slavljem, srećom, radošću i blagostanjem, praktički u trenu ostati bez krova nad glavom ili još gore bez nekoga bližnjeg, doista je nezamislivo. Svima vama moja iskrena sućut, a vama koji ste pretrpjeli materijalne gubitke, vjerujem obećanje u ime sviju da ćemo se potruditi zajednički obnoviti vaše domove i omogućiti vam da čim prije normalno živite. Jer obično se u vrijeme najvećih problema pokaže da smo itekako solidarni, da itekako volimo jedni druge. I doista sigurna sam da ste nam svima i u mislima, i u srcima, i u konkretnim djelima. Držite se. Svim stanovnicima Petrinje, Siska, Gline i okolice, svima vama pogođenim ovim strašnim potresom želim reći: izdržite noć pred vama, izdržite dane pred vama. Hrvatska će se po ko zna koji put ujediniti i pomoć stiže. Držite se, ljudi.